Sakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika ka di tinakapila, Francis. Wan manang grasya. Sa dino ti papanam, tay tulod ka. Ay nawaw. Nakitam lang nga rudan ang nagpailiak ita. Sa ludsudong pailaan no sa dino ti papanak. Siyempre, agawid ako na. Lumugan ka nga rodan manang. Ta siya akong kimangitulod kan kay ti papanam. Ay nawaw. Rumor ka pa'y matatulungan nak amang bagkat kadagidigin at gatang ko. Ha? Ay, Ay. na yan. Nakabubuntog mat nga rod. Oo, sige. Tulungan ka naman ng grasya. Tapno, di mo mat ko na. Ay, rumbang laang ah. Da kayo a taxi driver, rumbang laang atulungan nyo dagiti pasaheros yo. Saan kay man nga agsadot-sadot? Isardeng mo man bet ti taxi, Francis. Apay ka di manang. Adalabit gatang iti department store. Ay, nagadulakit di nga mina nasalsalud-sudam. No imbagak nga isardeng mo, ay kat isardeng mon ah. Ado ka di tigatanga manang. Ay kat anusam ti aguray ah. Sana balit agbaybayad akmat. Agsalsalsudak lang mat manang. Ngamin, rumabiimat tayo. Isardeng mo nga ruden. Tapno Santa Marabian. Nagaduntumat ngamin nga ibagbagam siya, Francis. Mabit lang nga rin manang. Ipaigit ko pa iti taxi. Apay nga itakala ang Manong Francis. Intulod ko pa ngamin ni manang grasya di ta kabangibang a barangay. Kasta? Uy, natin ko. Sapay ado ti stop over me. Ngam sa nabali ha, ta nagbayad mo't piman di tao. Amang ano binugbog kawan na kamot Manong. Ay nawaw, saan mo ta ating? Napiksa lang ngamin ti boses ni manang grasya. Ado nga minen dagiti taxi driver nga agrek-reklamo. Gapo iti ugali na. Bosi ka numot. Di bali ha, tinapatid kat nagbayad mo eh. Wen matgat di ah. Mala, agtugaw ka nga ruden Manong. Tagi dasara kun iti kanan tayo. Ay, makapasuron mat day ta, Francis. Ay nawaw. Apay ang grasya ba? Ada ka diti dakas ang haramidan ni Francis, yung ka? Nalipatak ti karni ti baboy iti taksi na. Una yan, di namatan impalagip. Na, ang mga no saan na nakita at dati karagam alalipatam. Kasano kumadi na makita, kat Francis mat tinagtugawak. Mangrugi ka man ang grasya ba kay? No at dati nalipatam, di mo pabasulan ti sa bali at tao. Pabasulim ta bagi ma. Ay nawaw, imposible mat ano sana nakita kat Francis dyan nagtugawak ko naklangarudan. Mabiit man lang ta i-post ko man iti Facebook day dya Francis. Manong, adamot karni ti baboy anabati iti taksing. Karni ti baboy? Wen Manong, amangan no nalipatan dagiti pasaherong. Sa din ang tinakakitaan, mimi ading kaw. Iti Francis Manong. Ay sus, iti Francis pa'y gaya. Tsak pa'y nakita itay. Nabanog ka siguro Manong. Iso asaan mo anadlaw. Irit mo pala nga din kaw, tapno sana madadahal. Salud-sudik to kan ni manang grasya itong bigat. Amang ano iso tinakaibati iti dayta akarne. Iso ka tinaudi pa sa herok itangal daw. Ala, syakton ti makaam mo amang isublay Manong. Nanang, sa dino ti ayan ni Manong Francis. Adda iti banyaw. Ag-shower ka now. Apay ka day. Sigurado nga iso ti dakdakamatin ni Manang Gracia at taxi driver. Iti impose na iti Facebook, Nanang. Anya,
Naipost ni Manong mo Francis iti Facebook ko naman akaw. Awan matkit di tinadakamat ni Manang Gracia iti post na. Ngam sigurado ak ani Manong Francis ti patpatamaan na nanang. Ngamiin ni Manong Francis tinangilugan ken kwa na itay. Apay kumaapatamaan na ni Manong mo ngay anak kaw. Tasaan ka nung impalagip ni Manong Francis ti karni ti baboy, analipatan na iti taksi ni Manong. Anya? Anya ti ko na, Mimi. Patpatamaan nak ni Manang Gracia iti Facebook post na. Manong, basaan mo. Naglawag ti impose na iti Facebook na. Sikat ti pabasulan na. No apay ka numot adi mo impalagip kan kwa na ti karni ti baboy analipatan na. Iti Francis kanupay tinagtugawan na. Imposible ka no adi mo nakita. Ay nawaw. Tabasol ko pa, analipatan na ti kargana. Amo pa'y man kan kwa na Manong. Uray kaskasano. Saan tay apaginteresan ti karni ti baboy analipatan na itilugan nga iman manehong. Bayan, isublik tulatan ken kuha na inton bigat. I-message mo man kiti. Ipakaamom ken kuha na asaan ko anakita. Nga dagayam nalipatan na itilugan nga ipaspasadak. In message ko itayan Manong. Isublim to day ta akarni. Kat inton maminsan, di mon ton iluglugan. Agruam ti kas na klase ti tao. Kaguranan sa amot aminan at taxi driver dito lugar tayo. Idilit mo Leja, apos mo kunak, grasya baka. Ay nawaw. Itian niya ko maaga po, Eduardo. Bawal ka diti ag-post ita panawan. Makamu ka man lang. Una, sana balit ta Facebook account ko mati inusar ko. Sige, agpatanggan ka. Si kanto ti maibabae ni tinay dyan nga impos mo. Itian niya ko maaga po. Una, taapay ngamin analipatam ti kargam. Sa ita, agpabaso ka. Ay nawaw, nangalaam mo iti kastalaing mo baka. No sa anak nga ag-post, di agruam dagita taxi driver. Abay, masabol ka din nga ipos mo iti Facebook. Amom mo ti driver ti taxi ang nagluganam ita. Mabalin mo nga i-message mo ano saya. Naa, Naimbag ko mamay, nag-post ka, kahit mayat ti ipos mo. Sana na ita, dapat lang pagpabasulam iti kina-irresponsable. Nagbusi ka launay mo. Abay, personal driver mo, ayan ni Francis. Nay, nasa apa ka Francis anak kaw. Wala nan. Ta dumaw asak pa dita kabangi ba nga barangay. Itulod ko ti karne ti baboy analipatan ni Manang Gracia di kalman. Ay nawaw, sapay adayo ti ayanda. Tinapatay. May sublik tapno sana kumpurmi ti ipopost na. Wadmat kit di Amangan kit di pa'y no panunutan na paginteresan tayo da itakarnay. Ure kaskasano, kabalak mati gumatang iti karne asidain tayo na nang. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao ita. Basit lang nga isyaw, pagbalinandan abigdale. Tidakas na, dagiti daduma at tao ti pabasulan da iti kina-irresponsable da. Nay, sige mo ang Francis. Anya ti masabol mo. Adda ka din ni Manang Gracia, Manong Edgardo. Adda na panan na. Abay ka de. Isublik ko mo ti karne analipatan na iti taxi di kalman. Ay nawaw. Pakibagam to ka ni Manang Gracia, pasensya na. Diyak mo't nakita nga dagayam nalipatan na. In-block nak ngamin iti Facebook. Iso asaan ko ang ma-message Manong. Bayang, ibagagtuin ko na Francis. Agyaman na klaw na ya. Awan na nyaman na Manong. Siya kunti agpaspasensya iti naramidan da sawa. Imbagak man, adi na unay ti agpost iti Facebook. Ngam natangkan mo ti ulo na siya. Okay lang na di Manong. Nagdanag lang. Aglalo kat nagninaitan lagi ti magatan. Inluto ko ti karne ti baboy. Analipatam iti taksi ni Francis. Gracia bakal.
Nasayat man tayo subli na pailang. Unay kan bakit? Kung naklakit din o pinulutan damatan. Maglablabas kan sa amatan bakit? Amok ni Francis. Saan nang ugali ti kasta? Anya ngay ti amok. Ang mga no agin sisingpet la ang gayam. No saan nga naipos ti may papan itinalipatak akar ni. Insubli na nga ta. Ay nawaw. Sika tinakaibati ti kargam. Sa ita, sika bela ang tinagadot ibagbaga na bakal. Malahuston. Ay sus. Dinakmanan sermonan taragsakitan tilapayag ko. Mangidasar kakit din iti kananta. Mabisina kon. Na, unak lakid din naturog kan. Grasya bakal. Ay, kasano ko makakaturog da tao. Kat nagadugayam ti comment iti impose ko may papan ka ni Francis. Italahang anak kita. Nabasag na kita komenday tayo. No sakti siya ka, bakal. I-delete mo kay diday ta a Facebook post. Tana isublimot yung ti karni analipatam. Ay saan? Replyak dagitoy a basher ko. Ay nawaw. Sayang laeng ti oras mo bakal. Maturog ka man kita. Ay saan? Sa anak apaabak, aglalo no amok nga husto ti lablaban ko. Nawa. Talagang awan ti dingga masaw. Pagbalinan mo tan a big deal ti simple nga isyo. Agasam ngay, tabasol ko pa'y kanaw. Kapag naman, intun maminsan, italim dagita akargam iti tinged mong, tapno awan malipatam. Na, Nasaysayan mo lang, ano italim, tapno awan ti inosente ang mapagpabasal. Kita man day ta alam si Kagrasya, madlaw anapuyat ka, baka ay, nalabas mo't kami ng ti comment dagiti tataw iti post ko. Below the belt pa yan, ti daduma. Kiun talaga ngamin nga dati basol mo baka. No saan ka kumaalag positive Facebook? Kat inchat mo kit din ni Frances, may baban iti karni analipatam. Di saan kumaama pa sa amak ti kasta? Saan da ka mga ibas dagita at tao? Ay, nasakit pa yan ti ulok amang pampanunod. Ayaw. Sapay nagaduda, pagtutulungan dakmatan. Kas kunakken ka iti rabi ay bakay. I-delete mo man dahil taapos mo. Tana isublimot ta ni Francis ti karni analipatam. Nasidampay nga rudan. Awanin tingam, bakit? I-delete mo dahil ta Facebook post mo. Tapno sardengan da kamutan, nagiti baser mo. Awan mo ti post ni Manang Gracia. May papan iti karni ang nalipatan na iti taksi Manong. Agbasa ako mamanan iti comments. Ay nawaw. Anya ako open. Ay na pagtutulungan da iti comment section ti post na. Daytoyen ti kunada akarma real quick. Ay nawaw. Una yan. Nabasa kat dagiti comment da iti post na Manong. Anya iti ko na dagiti tao. Feeling bus kano ni Manang Gracia. Ado pa'y sayang ta saan ko na-screenshot. Sana nasaya at tikasta, Mimi, ading ko. No iso ti agaramid iti dakas, okay lang. Ngum na siya, saan nasaya Sana kasta ti kayat ko asawin. Diyak lang amin kayat atuladam ti dakas nga ugali ni Manang Gracia. Inton ko, si Kamad, ti Makarma. Ni Manang Gracia magti sumungad, nanang. Un nga agpaisaw. Agturong bag, dito'y ayan tayaw. Un nga rot, nanang. Naisubli ka numatan ni Manong Francis ti karni analipatan na. Anya ngay nga tatigagaran na. Francis! Francis! Rumwar ka, tamapan mo ka sa Rita, mini anak ko. Ibagam nga awan ni Manong mo ta nagbiyahe. Kasano ngay, no bigla asak tandak nanang, wano saan, ang mga nubog kawandak. Saan mat siguro, anak ko? Kita umantilang anak, nakaisumpay ako mit kita. Panag ko na, kat adala ang napatag nga umay na ibaga, anak ko.
nagtugaw ka pa'y Manang Gracia. Ay, agyaman ak, Mimi. Anya nga ming tigagaram, Manang. Imayak, tak. Kayat ko makisarita ka ni Manong mo Francis. Kayat ko kumaadumawat iti pamakawan kan kuana. Ha? Sana rumba nga kasjay ti in-post ko. Pasensya kayon, Mimi. Ni Manong mo pa yan ti pinabasol ko, iti nagkurangak. Nagkapi ka pa'y Gracia. Pangukurayan kini Frances. Ay, agyaman ana na sitang. Ay na, pasensya kan kadagiti dakas na isaw-sawang ko, Francis. Mawatan ka, Manang. Siyak tinagkurang. Siyak pa'y lang tadaganas na nga agpost iti kasjay. Tinapatay ka nakaamiris kan, Manang Gracia. Agyaman aklaunay, Francis. Talaga saanan maulit day jay tagbalbaliw akon. No da parikot, saan kun nga i-post iti Facebook? Wala, Manang. I-chat, wano i-message mo latan iti masaknan. Kan kang runan ti amin, makisarita ka kumaan na saya at kadakwada. Di ka agbalin a bosi tapno saan da ka aguraan. Ay, wow! Ditay agbalin anaranggas iti pada tayo a tao. Tama nga no iti udi na, kat agsublimat laang kada tayo dagiti dakas nga aramid tayo. Kanayon tay alaglagipan, an naragragsak ti biag no nasaya at ka iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padgani adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Agawid ka nung gaya ni Gloria best friend mo, inton sumaron alawas, Manang Lisa. Best friend mo lang Ay nawaw, si kakit di best friend mo na dyan, idi high school ka, saan ka di? Best friend ta idi. Ngam saanan ita ko Kat no close kayo mat iti da ija a Gloria idi. Wan ngamin, no isuti ka duwaket na pintasa, kiti pa nagriknak. Ay, nako. Oray siya matang. Kita man no agkukuyog tayo atalo idi. Kasla iso ti alalay ta. Puno launay dayta, nagkutong pa si Kang. Naimbaglakit din Tadda pa'y ti mayat ang mga lakan kwa na. Kas babaunan ijay abroad iti kas jay alangana. Hay, naku nampay, Manang Lisa. Kasla di ng tupay ka ba ilang nagtrabaho? Anya manag, tikat katawaan nyo ken ni bakla itay, Lisa, anak ka. Ha? Adayo kayo, nga manging ganito'y balay, kat mangag ko, ti katawa yaw. Ha? Ni Gloria akalugaran tayo, nanang. Iso ti tapik mi itay. Ay, nawaw. An-anwan na kayo ayan ni Gloria. Ay, jak maawatan no apay nga aging gaita. Kat idadanas yun jay tao. Wanaw, umapal kayo laang kankwana. At dalaang nalagip mi kin ni bakla, nanang. Ay, Lisa na kaw. Baliwan nyo kumantikas tang aramid yaw. Saan anasaya at nga idadanas yun ti padayo at tao. Aglalo pa ay kat gayam yumot ni Gloria. Ay nananang,
Uray no nagbalin agayem mi ididay di a Gloria. Saan kami latang agka-level. Anya, day tatipod no nanang. Kitaan nyo man oh. No agkukuyog kami atallo idi. Ket iso ti agrup-rup nga alalay mi kin ni George. Adda limabas a tricycle bakla. Nairupaam ka din no asino tinaglogan. Medyo adayumit nga mi. Iso atyak malasin na sino. Amangan mat no ni Gloria day dyan. Ay na wow. Imposible ni Gloria dahil dyan. Nagkutong kinagnisit ni Gloria niya. Amangan no limok magmatang. Tayo tatisan tayo asigurado. Amangan no adumot tanti tinumtumar ng agas. Tapno lang aglow up. Oh, da kayo adwa. No awan tinasaya at ngay bagayaw. Ha? Agtal na kayo latan. Saan aday ta kumkumpur mi atao ti mapanyo imarmaritais. Ay nananang, di kay kumamit agsao iti kasta iti sangwanan ti gayem ko ah. Awan lat mangeg ko adi Gloria, Gloria, Gloria. Gloria la akanayo na ti mangmangeg kaw. Wenno, umapal kayo iti gayem yaw. Iso akasta kayaw. Ah, Lisa, agawid akon. Mapan tulaan ni Jabalay ha? No saan ka busy? Ala, mapan akon. Nakitam day, Jelisa. Talagang awan modo ti bakla gayem mo. Hay, kamaudyanan na, nakaawid akmatlangan tatang. Kumusta nga ite biyahe Malakaw? Narabyan ka pa yun na si Mang Bay. Okay lang matatang. Ay nawaw. Apay ka di? Dakil tinagbaliwa Malakaw. Ha? Sexy ka may time. San akas edi ang nagkutong ka? Imudaw ka pa yan aw. Wen tanaanos ti amok ija abroad tatang. Ay na anak ko. Sigurado mas daw dagiti ka aruba inton makita da ka. Aglalo dagiti gagayim mo. Saan mat siguro tatang? Ay, sigurado na anak ko. Ay, no mumlan. No kasano ti panang idadanes daking ka dito. Ay nawaw. Ne, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan na nasabet. Sa dino ti papanan nyo? Mapanak gumatang iti asukar, balasang kaw. Apay mat akas ta ti panangkita yung ay kanyak na nasabet. Sika ka din day ta, Gloria. Ah? Ni nanamat, katuan, siyak day to'y. Ay nawaw, talaga adakal tinagbaliwang basang. Day tan sabot tinjay kunada a glow up. Ah? Siguro nana. Ay na, sigurado ang mabigla ni Lisa no makita na ka. Jak ekspektarang nakastatilangam itang basang. Nasingpat ngamin ti amok ija abroad nana. Sa anak ang ma-stress. Iso siguro ako na yung nag-glow up da tao. Anyati ko nam itayan, nanang. Nasalaw mo ni Gloria di tadalan itay agsapa? Wow, Lisa anak ka. Ay nawaw, no kasta, pudno gayam anagawid. Ay na, nakla atak nga ron, idi nakita. Kunaklakit din no sa bali ata uti kasangsangaw. Nimat gayam Gloria, nag-glow up sika. Anya ti kayat masawan na ng saan matan anak ko taong, kan saan unay anangisit ita. Ad-adda apim mintas kit dia. Oho, sigurado akong kumpurmimat ti tinumtumar day tananang. Naa, kaslasan ka anaragsak para itibisprin mo idi high school kayaw. Ay nananang, ibagbagak lang ti pudno. Ay, jak amukan kalisa. No nakitam laang ni Gloria itay ay saus. Apay kumananang. Sigurado asikantaw ta grup-rupa nga alalay no agkuyog kayaw. Anya! Naimbag abigat mo, George. Gloria? Wen, siyak day to'y. Ay, kwa,
day. Oh, apay akas ta tilangam ang nakakita kanyak bakla. Gloria, nakita nagpaliwam. Nagluwam ka matan. Ay, Charin. agyaman naklaunay bakla. Kastamot lang tinaibagan ni tatang. Uray ni nana sabet. Mano aglota nga ti tinumar mo. Ha? Sigurado asan lang aglota ti tinumar mo niya. Ay na kinapudno na sa anak anag tumar iti glota wenno anyaman nga agas dita. Ha? Nangisit ken nakutungak laang ngamin idi takanayon ti trabaho mi ije bangkag. Oho, di mo ilibak, Gloria. Anya ti panagkunam kada kami. Ignorante. Ay nawaw, kunakman lumapan kay tayo ni bakla, Gloria, anak ka. Nagawid kami tataga. Kinapudno na napanak iti ayanda. Jak in pagarop akas sekit diti ibaga na kanyak tatang. Ha? Anya ti imbaga na king kaya? Nagtumtumarak kano iti agas iso ang nag-glow upak. Ay na, nukas tamat laan. Bayaamon ida. Kit no kalayon da ka ngamin nga idadanis na kaya. Agda kan ija abroad, ngam sikalat ta ti tapik da kin Lisa. Jak maawatan no apay akas jay da kanyak tatang. Awan mo ti amo ka nagbasulak tapno idadanasdak. Ay, bawalak ka. Mala, sa dabalay. Saan mo kasapulan ti gaya makas kadakwada? Umapal dalal siguro. Di da maaklaw. At itao nga idadanis da, kat nag-glow up mutin ita. Kang adda pa yung nasingpad nga amo na ija abroad. Ay, no anyaman dagiti naragpat ko ita kat nagrigatak mo tatang. Iso asaan da ko man nga apalan. Jak impagarop adagiti pay tattao nga inbilang ko kaspudpud no agagayam ko ti mangidadanas kanya. Wen, imay nga ron ija balay di kalman. Ay, piman mat a Gloria. Kat, anya ngay tinapan na imbaga. Nagkumusta laang, my friend. Ay, ungayam. Pudno ka diti na ibaga ni nanang kanya. Nag-glow up ka numatin ni Gloria. Ay, wen. Pudno nga nag-glow up ni Gloria si ka. Siksin. Kat saan ang nangisit si ka. Aya, Ay, no, wow. Di mo ipa kang umapal ka. saan na niya? Day tag-glow up na laang, ti apala. Oras yak mata. Itad niya kumaga pong umapala. Ay, ungayam. Awan ka diti inted na apasarabo para kan ka. Oray di na ko nigikan. Ha? Sa anak na interesado, iti pasarabo nga iyawid na. Never! Oh, anya ter aramidem dito balay Gloria. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Likliklikan na ka di. Ay nawaw, day talaan ka diti makagapon no apay nga imay ka dito balay. Ay, ko Jak ngamin maawatan no apay akas ta kayo kanyak. Ay sus, nag-glow up ka lang. Kunamla no asino kamutin akasisingputan no agsao ka. Ay, awan mo't amok adakas nga aramidak kada kayo Ay na Gloria, huston, agsubli ka kit din ija abroad. Kasla awan mo't tinagkakaduaan tayo iti kasta atrato yo kanyak. Gayam, pasarabok para kada kayo ka ni George. Itad mong tulangan ti parakin kwa nawan. Jak na itad idi na minsan nga aldaw tanapudot ti ulo na. Ay, saan mi akasapulan dagita pasarabo? Saan kami mat ngagbibisingkot? Ay, si kabagayang Gloria Basan. Aywan na, imayak man ta ada pasarabok. Ay, Lisa, paunagam mo't tabisita ba anak ka? Ay, nananang saanan. Awan mo't laang tinapatag nga umay na ibaga. Amom, Lisa. Saanan anasaya ati kastang aramiden yu kin ni Gloria, ha? Ay, nawaw. Basol mi pa'y itananang. Apay, dakas ka diti agpili iti gayom itapanawan. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Umapal kayo kadikin ni Gloria, iso akas tatitrato yu kan kwa na. Ay, sana? Amom, Lisa, nakaw. Saan anasaya ati kasta? Dakas ti panangidadanos iti padam ataaw. Ay, basta.
Maasarak lang unay iti panagrup-rupa na, nanang. Dakkel tinagbaliwan ni Gloria ita. Kat masiguradaw nga iso ti may sa makagapaw. No apay akas taunay tiguray kan kuana. Anya? Imbe sa maragsakan kayo kadagiti naragpat na. Saan mo taapalan nyo pa ikitday? Yahoo! Parang Lisa! Woo! Parang! Awan ni Lisa dito'y balay, bakla. Ha? Anda na patag ka na paran na. Kasta ka di? Anya nga oras di panagawit na nana? Jakpay ba siguradaw? Aga magtugaw ka. Tagsarita taan alapat, George. Ha? May papanitan nga? May papankin ni Gloria. Ay, nanana, pasensya ka yun. Yung sa anak ngayon may ditoy, tapno pagsaritaan tayo lang, di may papan, iti day ta, Gloria. Talaga ka di akas taon ay tigurayo kan kuana. Basta, mabwisit kami kinkuana. Adda ka di dakais, an aramidan na kada kayo. Kwa? May salaeng ti kayat asawon day ta. Idadanes yun ni Gloria, ta umapal kayo kan kuana. Ha? Saan Oh, no saan gayam? Apay nga raw, nga idadanes yun ti kayam yaw. Tsaka man amo kinanang mo, Lisa. Nagadula nga ipagpagana. Ang kasalungay no husto ni nanang bakla. Anya nga ruti kayat mo? Makigayim tamanan iti dayang Gloria? Anyan to lang, iti lang ata. Nagkukuyog tayo nga eh. Day tamat laang ti kunak bakla. Nag-glow up matin ni Gloria. Sigurado adatan to ti agrup-rupang alalay no agkukuyog tayo atalaw. Sa anak mo dakas ta klase ti tao ah. Gloria? Itay pa amang mangag ko ti saritaan yo. Lipati mo na anya tinangag mo ha. Ngamin, saan aparakin ka tayo dyan? Pudno gayam ti atap ko alikliklikan dak. Awan ti kayat asawon tinangag mo. Saan asika ti Gloria adakdakamatin mi anya. Saan na bale? No didak kayat agayam, saan kun nga ipilit ti bagik kada kayo? Ay nawaw. Saan arumbang asangitam ti kasta klase ti gayem Gloria anak ko. Ket no lalabas ti panagidadanes daking ka. Ay, awan magdamok ka nagbasulak tatang. Kas kanayon nga ibaga. Umapal dalaing ging ka, iso akastada. Mabalin mat atulungak idang agabrod no kayat da tatang. Ay, di mo sayagin ti oras mo iti kakasta klase ti tattawa na ka. Makamiris tantaw. Enjoyem kagdi ti bakasyon mo dito Pilipinas. Tabano lang aldaw laang ay, agsubli ka manin iti abraw. Ay, uwan nga ro tatang. Do di ta kakayat akasarita, bay amida. Tinapatay, kit amom nga awan ti dakes nga arabidem kanakwada anak ko. Saan matin nga umay ijay balay day di Gloria bakla. Iti ayan nyo nga eh. Ay nawaw. Ura ideni. Saan mo tingang umay manang Lisa? Ang mga no nasaktanan iti inaramid na. Nga ta? Dakas dagiti naaramidan taken kwa na iti kalabas. Panagkunakit nasken abumawi taken kwa na. Nag-glow up tayo dyan, manang. Kaya't mo kanima ti agrup-rupa nga alalay makukuyog tayo. Makamuditan ah. Makonsensya ak ngamin. Itakit di pa, makonsensya ka man. Sumurot kakit di kanya. Tamapanta iti ayanda. Kamali dagiti naaramidan ta. Iso arumbang laeng adumawat ta iti pamakawan na. Nay, adda kayo mat Lisa, George. Imay kami. Takayat mi ti dumawat iti pamakawan mo, Gloria. Gloria, pasensya kan kadagiti na isaw-sawang mikan ka. Talaga mo't ngamin ang nag-glow up kan. Baliktad mo tan.
No idikit sikat ti agrup-grupa nga alalay, no kasta nga kukuyog tayo. Itakit, kasilada kami matan agrup-grupa nga alalay mo. Wanyod. Damag mikit na singpat ka no pa'y tibos mo ijay abroad. Wen, nasingpat dagiti boss ko dya abroad, iso sa anak una ma-stress iti trabaho. Ay na, sapay la kumaata mapakawan na kami, Gloria. Pudno siguro ti kanayon nga ibaga ni nanang. Nga umapal kami kan ka. Iso ang nagbalin kami adakas kan ka. Kinapudno na, idi pay lang anapakawan kayo. Nasakit tinakam ko iti panangidadanas yo kanyak. Ngam saan ko nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao. Ay na, thank you. Thank you. Ay, thank you, Lord. Hey, anak ko! Pastigam na kita bisitan! Pagkapyam ida! Wen tatang, umayan! Umunag kayo pa, ituloy tayo iji unag tagsasarita. Umay kayon. Ay, wow! Awan tinasaya at nga itdan ti panangidadanas iti pada tayo a tao. Kanayon tayo kung mga agbalin a nasayaat. Di tayo ipalubos nga apal ti agari iti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nakit-kita yung kaditi toothbrush ko, tatang. Apay, sa di naman ang tipapanam syuneng? Ha? Kasanoan na amuan nyo arumwarak, tatang? Wala. Sa kalag toothbrush bite no adda tipapanam. Isang nga oras saan mo nga ibaga, amuklatan nga adda tilakad mo. Ah? Ay? Ha! Observant kayo matlaunay, tatang. Ay nawaw, di ka pa ila mapasagida anak ko. Iso amasapol, amapilpilit ni Jojo, tasursurutin na no anya tar aramidam. Nasaysayatan ti kastoy, tatang. Once a week lang ti panag-toothbrush. At Oh. least, makatipid tayo pa iti toothpaste. Unay ka anak ko. Panagtipid mo ti bagbagam dita. Kasano lang eh, no agawit ti asawa. Siya pa'y malpasan ti kontrata da ija ila intun sumaruno a bulan. Kas na ko nakitayan, tatang. Nasaysayatan ti kastoy. Makatipid tayo pa eh. Ti ibagam kit de, masadot ka laeng. Panagtipid mo't alaw-lawatem ni tasyoneng. Good morning, Marilani. Ay na wow! Si kamagaya may marisyoning. Anat gatangam ngay. Kaya't ko lang matati makiinistoryakan ka, Mare. May papanitian niya. Agore ka man, Mare. Nan ano tarupam? Kas laki mamatis mat. Sa kagatawa. Naglalaok siguro man ang ti beauty products nga inosar mo anya, Mare. Ket si kangay met. Sa kalagtot brush na rumwar ka. Kitwen atap no tipid. Anya kumangay ti bibiyang mo no may papan iti panag-toothbrush ko. Unay met daytan. Once a week sa ti panag-toothbrush mo. Manula ang mati toothbrush kan toothpaste. No siyaklaan ngamin, saan mat makita dagiti tattao tingipan ko?
Si Kangay, may lamang mo nga rod, takim mamatis arupa, marilanay. Ay, nauston. Di ka unay agsasaon, tama nga numaulawa. Gapo iti sangaw mo. Sapay na gada iti ospital. Anay ko? Ay, si ka lang arudin, ti mo na anang huyaw kanya. Si kapay lang ti daganas naman nga kasta. Pungutod ka man. Ano ko? Ibutan lang. Ano? Masaksakitan na. Ay, anyat mapaspasamak dito. Ay, lanay, sunay. Ay, di kayo maibiyang. No di yung kayat ti mayraman, tatadante. Ay, saan kayo kadi ang mabain kadag iti rumablabas sa tataw? Ay, ni suning ati pangibagaan nyo iti dayta. Isutin mo na ngayon kanya. Tiyak mo na nalabdan ti bagi. Ay, nawaw. Anya ti kunam kanyak itay. Ang mga numaulaw ka, gapo iti sangaw ko. Agin sisingpet ka man ako nakon. Kit, sikamati mo na. Ti ko na mitay. Kipkas la kamatis ti rupak. Ay, simple lang. Tinagapan niya kastan. Mas dawak namin iti dayta suning at tatadante. Imay lang dito tersena. Tapnog iskandalo. Siyak pa'y tidakas ita? Amom laning. Saan ka akabilan no amom lang at palantang niwat mo? Ay, agtal na kaya diba? Ay, agawit kan suneng. Kasi ka lani. Orno sa dagita lakom anaiwan ha. Ay, apaw. Adan panunot yaw. Hanggang kastaki din tararamitin yaw. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Apay kastatin lang ang anagawid suneng, anak gaw. No saan lang ay may nitatadante dya eh. Napuura na anday dya ang marilan eh. Ah, anya ba na iti nagapaan nyo iti kumara? Kung kumpurmi ti lawlaw at anday dya ababae tatang. Ada ayamat maulaw iti sang awlaang. Awan pa'y naulaw ang kaabay ko. Tahitan ti bagbakin ka suneng, anak gaw. Padasem ti agsarbeng, tapno makitam dagitang ipin mo. May sa kayo matatang. Di kay makaaw-awat mat. Saan ka di akanayon yung nga ibilin idiubing kami pa'y asursurwon mi ti agtipid? Ay, nawaw. Amo kasan apod no akayat mo ti agtipid suneng, anak ko. Ti ibagam ki day. Sadot ka. Iso ano saan ka arumwar. Saan ka mutin nga agtot bras. Agtot bras kan, Jojo apaw. Abay ko ma, kat Sabado mat ita, lulo. Ay, nawaw. Nalipatan yung samat, lulo. Uray Sabado. Agtot bras kalata kumaapok. Nimbag ka na taman dito Friday, ti panagtutbras ko. Ninarangay, maminsan lang iti makalawas, lulo. Anya? Ang mamabahok. Saan anasaya at atuladem ni nanang mo? Anya man ang tibag bagayo di taubing tatang. Ay nawaw. Di nangarog kayo toothbrush. Di mo pilitan, tatang. No di na kayat, di baybay anyo latta. Sana bale, tawan mo't papanan na. Anya? Mabalin ka di ada kayo pa'y laang ti mapan gumatang iti tersena ni Lani, tatang. Si kalatan Tapno ammom no anya tigatagam anak. Ay, nasakit pa'y laang tinakam ko kunkwana, tatang. Nasakit pa'y laang tinakam ko, iti naibaga na iti napalabas. Ang mga kit dinoan niya ti maaramid ko kunkwana igchay. Ay nawaw. Apay nga main asakitem ti inbagana. Pudno mo anak ko. Nagtutbrush ka mga amin No kasta nga rod, anusan tayo ti agsida iti nateng, tatang. Nating mangan. Ay na, di kan agreklamo, Jojo, anak ko. Tinapatag, at dasidaan tayo. Mudto yung ti maigatan. Tas siya kung ti mapan. Nakaluto akong tatang. Kahit kastamon suneg. Ay, nawaw. Katanya kumapay nga itatang. Sumangpit na sa awa madamdama. Agdigos kan agtutbrush ka kumamot anak. Nalpasan, tatang. Nalpasan, idi kalman. Anya? Maturog ak labiit. Sana balita nakaluto ak matan iti pangrabian tayo. Ringan naktulatan sumangpet ti asawak, tatang. Ay, unay kan anak ko. Ay, apay nga min a big deal ay aday tabanag kada kayo, tatang. Imbis amaragsakan kayo ta makatipid tayo.
Saan mo taagungat kayo pa ikit di? I miss you, Gardo. Hindi ka man unay umasidag kanyak, Suning. Ay, nawaw. Sana ka di kailiw ay alakay. Ha? Umasidag ka man kit di kanyak, Gardo lakay. Taarakupan kan agkan ka akastoy. Ay, kwa, mabit lang. Ni. Apay ka di? Sa bali. Anya ti sa bali lakay. Ay, kwa, awan. Mapudpudutan nak gayam. Ay, ilukat ko nga ron ti tawa alakay. Sanan. Nasa isa't sa no, iti datarlatan ti pagturugak. Anya? Ay, usarak to'y may isa nga ulas. Ay na, makapasurunday ta, Gardo. Kaslasan kamit anaragsak anagawi din ti asawam anak ka. Ay nawaw, naamuyo laang tatang. Tiyan niya. Naturog ti asawak iti datar. Kaslamatan saan nakakailiw. Ay nawaw. Apay ka na. Mapudpudutan ka no, tatang. Nagsarita kayo alalapat Ang mga nupud-numit ang mapudpudutan anak ka. Amangan kit din no, adda babae na. Wano saan? Ang mga malo. Noan niya, tatang. Ang mga no saan na amanusan ti sang aw mo anak ka. Kaano pa'y ngamin idinauhudi ang nagtutbras ka? No kayat yun ti agkape, da kayo matanti makaammo nga agtimpla. Sanda ka babaunan. Anya lawan na ti pagpupungtuta maya, bakit? May isa ka mat, Gardo. Saan kalata ko man anagaw awid no kastamat laang. Ay, nawaw. Amok nga da sa bali a babae ti biyag mo. Agrason ka pa'y laang anapudot uray saan mat. Amo, bakit? Sika lang ti babae ti biyak ko. Pasensya ka na. Intom na minsan, di mo ngamin liplipatan ti agtutbras. Agpapada kayo. Pati pa nag-toothbrush ko, big deal kada kayo. Di mo ka di amo ang makatipid tayo, gapo kanya. Saan matadakas ti agtipid? Saan kumakasta? Agasam ta once a week ti panagtutbrush mo? Jack man, amo kada kayo. Ikanak man iti bawang, tatang. Apay, ano mo ti bawang Suning? Itapal ko kumaitingipan ko. Nagsakit ngamin. Anya, Epektive ka no day chay no nasakit tingipan. mapan ka kidiag padintal Ang mga no kumaro pa data. Manulaang matibawang, tatang. Ay, di ka gararami na nakaw. Kasano no aging piksyon. Sapay kas lalimtig mo tag gams mo. Ay, sus! Maikato ka di matlaang, tatang. Ay, nawaw. An-anuam ti bawang, tata? Itapal ka nun ni kumarim asyo na yung itinasakit ang ipin na. Ay, talaga? Ay, naalain yun aday to'y. Isutitid yung kwa na. Ano nga dito? Dental care. Regalo para kan kwa na. Amok nga ging gaita, ket nasakit pa lang tinakim na kanyak. Anya maawatak. Ta nasakit sa ngamin ti panagsasaok kan kwa na. Agyaman ako na ilan Awalan yaman na, tata. Ay na, ibagayon tuman ka ni Mari Suning. No nasakit tingipon na, mapan agpa-dental. Tanariga ti ma-infeksyon. Nang runa pa'y, no kumkumpormi ti taptapal na. Anya mananday tagardo. Naggapo ka nila ni... Nila ni ama naguyaw. Anya ngay matday ta nga inted na. Isumot ti ko na ni tatang. Dental care mo ti nakasurat iti karton anak kay kargaan na. Toothbrush? Toothpaste? Anan wag kumadagita. Talaga na puskul ti pa nag-group-group pa day jay alani. Unay kalakid din na bakit? Si kalangarudo hindi in regaluan da. Si kapay tinaarte. Di baga nakit de, kaya't naklaang nga asaran, iso akastat in regalo na. Man, ano nga min aya, no sagpaminsan laang nga ag-toothbrush da tao. Matay da aya.
Concern siguro di tao kun ka bakit? Saan ngamin apa nagtipid ti kasta nga raramiden? Doon ay ma-infection tingipan, wano gams mo. Amom siya na yung anak ka. Si kama lang ti makagapaw, no apay nga umad adayaw dagiti tao king ka. Siyak gayam manan ti agad jas no kastalaang. Ay nawaw, rumpang laeng si kama ti ayan ti parikaw. Anya nga ro ti aramidag tatang. Ay aywanam ti bagim Kanayunem ti agtutbras. Urawan ti papanam, agtutbras kalata. Ay nawaw. No kasta ti aramida, sigurado nga wanan ti agreklamaw. Kun tapno isaw ti suruton ni Jojo nga anak yaw. Agbaling ka kuma a role model iti anak yaw. Ipadas mo mangkit ding usaran, tinted ni kumari malani. Epektibo nga tatang. Sigurado dahil anak ko. No sakti si ka, madlaw ang naggapoy dya abroad ay tayo. Adak ka diti papanam, nana. Ha? Nagtutbras ka manan ngamen. Adak ka diti lakad mo. Ay nawaw. Si kakit di mat Jojo anak mo. Awan tilakad ko. Nagtutbrush ak laeng tapno saan nga agreklamo dagiti kasangsangok. Nanang, kahit kumatag toothbrush. Ah? Ay kat umay ka ah. Kunak tumak nga ringking ka. Nagmayat gayam tirik na tatang. Kitain nyo. Epektive tinted ni Marilani kanyak. Mapanak tuman kit di iti ayan na inton madamdama. Way, ikam tumat itinatang ni kumaray. Ariglado tatang. Nay, sa di mo ti papanam bakit? Mapanak iti ayan ni Marilani lakay. Ay nawaw. Nagpudaw mo tintingipin mo bakit? Epektibo mat gayam tinted ni Marilani kanyak lakay. At dapi mintas ka. Ang paisaw? Win, kunak to mo namin. At dapo mintas ka. Doon mo mga aywanan ti bagim. Di nakangawin man akas talakay. Ay na, di kang angawan bakit? Pudno ti bagbagak. Ala, agrubat ka kitin. Mapan ka iti ayan ni Mari Malani. Ang mga no agtodo man naniton malag. Ay na wow! Nagmayat mo taisan mo, Mari Shuning. Nausar continental care nga in regalom kanyak, mare. Ket, effective ka di. Kita ang tingipan ko, mare. Nagpo dawan. Ay na wow! Saanan ay yellow and black? Wala. Mayat mat gayam tirik na no kastoy, mare. Kawan na! No, idikit once a week ti pa nag-toothbrush mo. Pagbalinin mo 2 times a day. Ay, walang ati ba, Jim? Tapnosan nga agsapol iti sa bali ni Pari Gardo. Ay, wow! Kasta asyuning, ay wanam ti bagim. Di mo sadutan ti ag-toothbrush. No maipapanmat iti panagtipid, saan adakas ti agtipid? Ngam kitaam kuma, ta saan mat ama isakripisyo ti salunat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.